Meriah ukur ta senina rasturang, mancika kita jumpa mulihi, ibas acara pepalem pusu, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begikan kata di bata, mari raduras kita ertoto. Tuhan Bapa Raja Kekelengan, kami ngatakan bujur bandu ibas suari indah, sebab hati kami megikan sadabagin karena katanu. Mari kesasi badia, segelah ka peangkakan katandu man kami, jana ngasup kami ngerti kenca ibas geluh kami. Kami gosikap magi kenca ngerana dagi kam Bapa, sebab reh kami mindo penampat, ibas ada gelar Yesus Kristus, Tuhan jadi penebus dosa manusia. Amin. Kata di bata si jadi palas perenungan man banta ibas wari enda, ibuat ibas renungan wasiat si ertemaken kini badian. Ibas sada Petrus bindu sada menakan 10 telu 10:6. Si jadi palas perenungan sada Petrus sada 10:5 10:6 nina bagenda kata Tuhan. Tapi badiamin kam ibas krina perbahanendu, bagi di bata di lokampe badia kap. Ibas pustaka si badia ikatakan di bata kam arus badia, sabab aku pe badia. Senina rasturang badia eme hakikat di bata. Lalit isi pe manusia si iglari badia. Saya katan sekala enca eme Kristus Yesus. Ibas kitab Lukas bindu sada ayat 25, malaikat Gabriel ngatakan, maka anak si pupus Maria pagi badia, jana iglari anak di bata si Esa, ibas di bata bapa, anak ras kesah si badia, eme di bata si tuhu badia, ibas diri di bata lalit sitik pedosa, ia tuhu badia. Maka kerina karakterna idemi alu perbahanan si muhuli, keleng ati ras kebenaran. Perban si kini badian di bata nutung kerina kecemaran ras perbahanan si jahat. Kuni manusia yang geluh ibas perbahanan cemar, ras gesuk ibas dosa, maka di bata ngukumsa alu kini badianna. Ibas sisi depan manusia labo banci ngalukan kebadian, alu upaya ras kesalehanna adi bagi kugadage dalam pulahna. Paksa manusia terbuka nandangi perkuah hati di bata, ibas karya penebusan Kristus, maka di bata merengkuh ibas kini rahimenna. Manusia mengalami devikasi, eme ipersadaken ras kini ilahin Kristus. Sidungna ipengasup segelah banci badia. Makna devikasi labu ertina manusia jadi ilahi, tapi ipengasup segelah manusia banci bali ras Kristus. Imitation Kristi. Senina rasturang kita labo banci sekubas rasendatkan kini badian. Anem bagegia tekad rikut komitmen ras konsistensi geluh ibas kemurnian eme pendilo selaku kalak situ. Pak sapusu peratenta dem ibas kini badian. Kuga papi perukurenta ngeneken kubas si benar. Kita ngelebihkan kini bujuran ras integritas si dungna lam buka celah si tikpe nandangi perbahanan si besuk ras kerincuhan daging. Bagem kata di bata maka mari raduras kita ngatakan bujur man Tuhan ertoto kita.
kami ersipulih ngatakan bujur bandu Bapa. Sabab kamgo mereken pengertiin man kami. Emekap karena kini badian. Laboi sipe manusia si ite pandu banci badia. Seakatan kami mencah. Maka mari Tuhan, pengasuh kami. Segelah kami jadi teladan kami, ikutan kami. Ibas kegeluhan kami. Belah kami pe banci jadi anak-anak du. Singgeluh ibas kini badian Kristus. Reh kami perpengendes man bandu. Ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagim kata di bata si sehman banta wari eda. Mino kami ulah kita lupa guna ngalai. Subscribe. Rasi bagikan pe manta-manta si deban. Alu bagi. Kita ngo ikut muat bagin. Ibas nehkan pelayanan. Ras pembarkan berita si meriah. Radu rasi kami. Di bata masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.